Hello everyone, usuku lakho luhamba kahle. Uyatrenda-ke uMthandeni all over social media njengoba sekubhutshuke ukuthi uMthandeni-ke angazuthi wanikela ngemali engange-1,000. Abanye bebebanikela ngey'mali ey'nkulu kunaye. Kodwa-ke sithanda ukudida-ke uma injalo ngoba angazi ukuthi kusuke lapho ukuthi ukale ukuthi umuntu uzonikela ngemali engakanani. Mina ngazi ukuthi umuntu unikela ngemali asuke enayo ngaleso sikhathi. Ngiyayiqala-ke lento yokuthi abantu sebezokala ukuthi usibani bani unikele ngemali engaka, usibani bani unikela ngemali engaka. Ngiyayiqala futhi ngiyayishwama njengoba uMthandeni nje esephenduka ihlaya. Usephenduka ihlaya-ke naye yaphinde wayibhebhethekisa ngokuthi aphoste inkulumo ethi ngangena ngakhokha ngaphuma ngazithulela just like that. Sebeyahleka-ke abantu ukuthi usengaze akhulume kangaka ebevele akhipha vele imali encane kanje. Sekuma ngazi ukuthi vele nje useyiboss. Uthi wangena yena wakhokha ngathi uthi usesha imali enkulu. Kwayena-ke lo share ama-screenshots uthi akwenziwe njani. Kwayena-ke lo share ukuthi uMthandeni wakhokha imali engakanani. Uthi abenzeni abantu. Uyikhiphilani kwaleyo nto yena naye wenza ukuthi izitrende ngale nto because akakwazi naye ukuthi akhiphe izinto ezazikhulunywa ngaphakathi egroupini yena bese eya-expose abantu ngoba thina abantu siyathanda ukukhuluma. Nanokuthi phela uMthandeni akazange ukuthi abantu bakhipha imali engakanani njengoba kade sishilo ukuthi wangena wakhokha waphuma. Afunanga ugxila kakhulu kuleyo group ukuthi kwakukhulunywa ngani. Uma ukuthi kwasevunyelwenwe-ke ukuthi kukhokhwa mali engafanekisa uma kuthiwa ikhanda lomuntu 5,000 yena uzowazi ngani-ke. Sasiwafaka eshayo left egroupini. Ngiyakusho lokho ngamabomu. Khona ngeke egroupini ayishayo left. Hayi baningi nje abashayo left akuyedwa. Uma ukuthi nawe kubuwo omunye wabantu ade sebehle ukuthi uMthandeni wakhipha 8,000 iyeke leyo nto. Umnikelo akakaze nje wakalela ukuthi fawunikele imali engakanani. But siyivala lana-ke ivideo namhlanje siba unqi. I really hope you enjoyile ivideo namhlanje. If you enjoyed, make sure to smash the like button, uphinde smash na low subscribe button, and mina-ke I will see you in the next video. Bye.